Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayvanattardan ajrap turubuz üçün asıl zat akıl berip dinsizlerden ayırmalanıp turubuz üçün İslam, iman degen nurdu eki çırak berip men silerdi ötö körküm koz jana ayağına jetken çeberçilik menen jarattım dep özünün çeber jaratуучу ekeninden kabar bergen jaratуучубуз ulu Allah'a çeksiz maktolor bolsun. Eger kimdir biröңөр bir iş jasasaňar, işiňerdi ötö çeberçilik, mıktılık menen jasagaňardy Allah albette jaktırıp süýet dep, çeberçilike ündögön, akılman, danışman, çeber, ügüt nasaatçı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga, anın üýbülösü jana sahabalarına dağı, jana bizden murda ötüp ketken, din üçün kızmat kılıp, ahiretke sapar tartıp ketken çeber musulman momundarga, jana jaşap jatkandarga emi bizden ülgü alıp jaşay turgan çeber Peygambardın ümmetlerine da Allah'ın tögöngüs meýrimi jana tınçlığı bolsun. Urmatlı cemaat, ötkön jumalarda biz musulmandın körküm, koz, mıktı, münözdörü jönündö aytıp öttük ele. Bugün, alemi bugünkü jumada bolsa, biz oşol ele körküm koz münözgö şaykeş kılıp bir temany tandap aldık. Al al-ihsan degen tema. Al-ihsan degen temany biz kantip düşünöbüz? İhsan bul değerlik musulmandar jaşagan өлködö emnegedir jokko ese. Al bolboso musulman momundun münözü bolup turup taptakır musulmandar anı menen jaşay alбай kalganday. Bar jaşagandar, birok ötö seyrek кездешет. Atсың. Musulman, mu'min bolup turup özübüzdün al-ihsan degen münözübüzdün kurujalak kalganыбызга men ayabay taňgalam. Degele, bizdin düşünügübüz boyunca al-ihsan degen söz al emni. Al te alıskı elet, ayıl kıştak jerlerindegi adamların düşünügü boyunca je bolbosa şahardağı kafe, restoranlarga je toylorga çakırılgan adamların düşünügü boyunca al-ihsan degen sözdün manisi al aş toy, bürö tülö ötkörüp jatıptır degen jalpı түшүнүктү gana kamtıp algan. Birok musulmandı ötö koz, körküm, sulu kılıp körsetken ihsan degen sözdün manisi al al-itqan. Al-itqan al ar bir işti çeberçilik menen jaso. Jasagan ar bir işin jaşagan jaşoosun dagı degeli musulman jana mu'min bul düýnödөгү bütünдөй kıbır etkenin bardığın çeberçilik menen jaso degendegi bir jakşı münöz jönündө söz bolmokçu. Albatta al al-ihsan degen sözdün çeberçilik degen manisin azır siz ugup oturup çın ele uşul çeberçilikte İslamdın münözü dep taң kalışыңız mümkün. Al çeberçilik degen münözdün namaz menen je orozo je zekat hac degele ibadat menen kanday baylanışı bar dep da taң kalışыңız mümkün. Albatta al namaz özünçe bir ibadat. Alemi çeberçilik namazdı qaysil dengелге жеткирет. Meyli namaz bolsun, meyli orozo bolsun, meyli zekat bolsun, meyli hac bolsun, bardyk ibadattardy çeberçilik menen atkaru, oşol ibadattardy Allah'a ötö koz,
sulu körküm kılıp görsetүү degендеги түшүнүк. Albatta, çeberçilik al İslam мүнөздөрүнүн tamırı, özөгү жана данеги болуп эсептелет. İtqan el-amel, işlerdeki çebirdik. İtqan el-muamele, meyli musulman bolsun, meyli başka din ökülü bolsun, alar menen mamile kılууdağı mıktı körküm çeberçilik. İtqanul kelam, süйлөшүүдөгү çebirdik. Kızıl tildүүлүk, ak tаңдайлык, söz bakkan, söz kadırlagan деген түшүнүк бар биздин кыргыз элинде. Мына бул чеберчилик. Ушулардын бүт бардыгы ислам дининин мүнөздөрү болуп эсептелет. Андыктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир осиятында силерден кимдир бирөө bir iş жасай турган болсоңор, анда жасаган ишиңерди өтө устачылык, чебердик менен аны аткарууңарды Аллах албетте жактырып сүйөт деген. Демек, жашоо, жасоо бүт бардыгын чебердик менен аткаруу. Чын эле эгерде сиз Аллах Тааланын махабатына, сүйүүсүнө арзууну кааласаңыз, анда жасаган ишиңизди albatta çeberdik jana mıktılık menen atkaran hareket kılın. Çeberdik deyimiz. Meyle Allah çeberdik jönünde öz sözünde emnilerdi aytты boldu eken. Emese Allah'tın çeberdik jönünde aytkan sözlerini köңүлүңүздөрдү buram. Allah A'raf suresinin 56. ayatında mınday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnne rahmetallahi qaribun minel muhsinin. Жақшы işti, çeberdik menen atkargandarga Allah'ın meyrimi öte jakın turadi. Жақшы işti çeberdik menen atkargandarga. Çeberdik деген söz öte çoң rol oynap жатат. Жақшы işti atkarıp koygondorго эмес, жақшы işti öte çeberdik, çegine жеткирип atkargandarga Allah'ın meyrimi öte jakın. Çın ele, eğer siz Allah'ın meyrimini çungup, çömülüp batqınız gelse, anda жақшы işti dağı çeberçilik menen atkarışınız gerek. Misalı, bir adam, bir kança adamga жақшы iş жасап alıp, men muну olarga ошондой жақшы iş жасадым, тигилерге мындай жақшы iş жасадым деп, жасаган ишин милдет кылып жатып, жасаган ишин жасабагандай кылып жок кылып коет. Çeberdik деген жасаган işti dana Allah üçün, Allah'ın razılığı üçün atkarıp, бирок аткаргандан кийин аны кайра элге жарыялабоо ал çeberdik деп аталат. Экинчи, Hud деген сүрөнүн 115. ayatında Allah dagы bir мындай ayat düşürdü. A'udhu billahi sami'ul alim mineşşeytanirracim. Wasbir fa innallaha la yudi'u ecral muhsinin. Sabır kıl. Çıdamkay bol. Bekem tur. Antkeni Allah жақшы işti çeberdik menen atkargandardın akısın soğubun hiç kaçan tekke getirmeyit. Barın toluk kılıp berit. Deyit Allah öz sözünde. Demek, жашообузда çeberdik öte çoң rol oynaydı. Biz жасап жатқан ибадатта, окуп жатқан намаз, тутуп жатқан орозо, берип жатқан зекет, барып жасап келген хаж, кайрымдуулук, мамиле, жакшы мүнөз бүт бардыгы чебердик менен аткарылуусу ал ибадаттардын ислам мүнөздөрүнүн бирден бир тамыры, өзөгү жана данеги маңызы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга сөз чеберчилиги берилген. Биздин 21-ci кылымдагы актаңдай акындар, сөз баккан чечендер, кызыл тилдүүлөр да пайгамбар сүйлөгөндө эч нерсеге татыбай калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Аллах тараптан сөз чебердиги берилген. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир осиятында бизге мынтип из калтырды.
Innallaha katabal ihsana ala kulli şeyin. Al ihsan. İhsan dep emnen düşünөбүз? Allah ar bir nerseni çeberdik menen atkaruunu buyurudu deydi. Peygamber aytат. Ar bir nerseni çeberdik menen atkaruuңарды Allah buyurudu. Demek, emi biz birazdan keyinki öte turgan sabaklarımızın büt bardığında ar bir nerseni degen nerselerge toktolup ötöbüz. Kaysil nerseler. Ova, tap-takır oygu gelbegen, tap-takır jaşoğuzda jasabagan nerseler jönünde azır uğabızdağı taң kalıp çin ele uşundayı deşibizden mümkün. Oyuğuzga gelbegen bir nerseni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem osiyatından azır ulantıp aytam. Peygamber özünün ulu osiyatında bardık nerseni, ar bir nerseni çeberdik menen atkaruuңарга Allah uşunday buyruk düşürdü. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ. Mına çeberdik. Eger de bir nerseni öldüre turgan bolsoňor, anda anı çeberdik menen öldürgülü. Al kaysıl nerse? Al kaysıl nerse? Bizdin jaşoobuzga ziyan bergen kanattuular, eginiwizge ziyan bergen kurt kumurskalar, jana başka jırtkıç hayvanatlardı eger öldürüp alardan korgona turgan bolsok, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü buyurup aytkanday, siler öldüre turgan nerseňerdi Allah azaptay turgan azap menen azaptap öldürбөгүлө. Мындайча айтканда от менен күйгүзбөгүлө. Эгер öldüre turgan bolсоңор, мисалы картошкага түшүп калган курттарды, же эгинге түшүп калган чебирткелерди, жана башка ушул сыяктуу нерселерди кыйнабастан Allah буйругандай кооз көркөм кылып, чеберчилик менен аны ордорунда өлтүргүлө, кыйнабагыла. Аны бөт өлкөлөрдүн ичине салып туруп, күн ысыкта bir ысып өлсүнчү деп ысык жерге таштап койбогула, ордорунда өлтүргүлө. Allah buyurdu. Antkene sizlerden al eginiňerge jaşooňorgo toskol bolup atat, aga Allah ruhsat berdi. Fa in dabahtum fa ahsinu zibha. Egerde özüňördün jeşiňer üçin, tamaktanışıňar üçin bir jandykty, hayvanatty, kanattuunu soya turgan bolsoňor, anda soyuunu dagı çeberçilik menen jasagıla. Kantip? Ya Allah. Bir kanattuunu soyup jatas. Soygan atas, aga çeberdik gerek emi. Je bir kiyikti, je bir koydu, je bir eçkini, je bir uydu soygan atas, aga da çeberdik gerek. Kantip? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özün sözün mıntı bulaydı. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهِ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهِ. Eger de hayvanatты soya turgan bolsoňor, anı soya turgan jeriňerge naziklik menen, jakşı münöz menen jetelep kelgile. Anı müzünün, kulagынан tartıp, je şıyragынан tartıp, anı kıynap alıp kelbegile. Soyordan murda, soya turgan hayvanatga jandыгыңарга bıçaktı görsetpey turup kurçutup kayragıla. Mokok bıçak menen soyup alıp, anı kıynamastan, kurç bıçak menen tamagına daroo tartıp, anı dagı janın jеңil çıgargıla. Çoğun жылкыларды, ögüzdürdü soygondu, kebir kassapçılar bıçaktın artı menen je kiçinekey bir baltalar menen anın tumşuguna katı urup jıgıtıp alıp anan soyuşat. Anı jıgıtış üçün dagı başka ыкмалар var. Allah akıl bergen. Akırındık menen, çeberçilik menen jıgıtıp, çeberçilik menen soygıla. Mınake İslamdın taktığı jana aktığı. İslam ardayım jakşılık kılууга jana mıktı körküm çeberçiliki gana ündep keledi. Ellezî ahsene kulle şeyin halaka. Ya Allah. Allah ar bir jaratkanın öte koz çeberçilik menen jarattı. Ayatga köngül buruň. Ellezî ahsene kulle şeyin halaka. Allah Secde Suresi'nin 7. ayatında Allah bardık nerseni öte çeberçilik menen jarattı. Kantip? Mülk Suresi'nin 3. 4. ayatında Allah mıntip düşürdü.
A'udhu billahi s-sami'il alim mineşşeytanirracim. Farji'al basara hel tera min futur. Farji'al basara hel tera min futur. Qaraçı. Merimdүү Rabbing jaratkan aylanaga, jaratılışka bir göz çaptırçı. Kaysıl жерinde kemçildik görüp atasың. Kaysıl jer senin көңүлүңө жақпай қалды. Qaraçı. Бирок эч кандай кемчилдик таба албайсың. Анткени ал чебер жаратуучу. Thummarji'al basara karratayn. Кайра карап көр. Кайра көр, көзүң талыганга чейин. Yanqalibu ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Gözüň özüňe kor bolgan abalda kemçildik taба albastan gözüň talıp kalat. Ya Allah. Allah'dan ötkön çeber barby? Egerde Allah bizdin jaşap жатқан alamga iki gana түс berip koysa, misalı ak anan kara. Allah kudretli öyle ak menen kara түстү berip koygonga. Birok Allah özünün çeber jaratуучу ekendigin dalildep turup türdü түстөрдү berdi. Kızıldın bir gança türü var. Köktün bir gança. Aytor biz bilgen түстөрдүн bir gança türleri var. Anın atlarında jakşı bilebиз. Albatta Allah bardyk ne. Allah bizge türdü түстөрдү bergendegi bir sır özünün çeber jaratуучу ekenine ündösö. Ekinçisi bizdi qaraçı men jaratkandı. Men çeber jaratуучумун, menin jaratуумдан bir kemçildik taba alasыңбы degendegi bir түшүnü келет. Жок, кантип, ya Allah, biz senin jaratkanыңдан eç kanday kemçildik taba albayбыз. Makul, biz jaratılış jönündө, ayrana çöýrö jönündө süйлöштүk. Emi وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. Allah Gafir Suresi'nin 64. ayatında. Allah silerdi öte sonun turpatqa alıp gelip kelbetiňerde gelişken kılıp jarattı. Ya Allah. Allah Tin Ancir degen surenin 4. ayatında Estağfurullah billah. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Men adam zatты öte gelişken kelbette körküm koz çeberçilik menen jarattım. Alhamdulillah. Allah sana çeksiz şükürler bolsun. Bizdi öte çeberçilik menen koz sulu kılıp jarattın. Bizge köptөгөн senin başka mahluklarың suktanyp turat. Gerek bolsa aylar, yıldızlar, gün, asman, jer bit bardygy adam zatga suktanat. Antkeni Allah bizdi kolu menen jaratkan. Hayvanattardı görüp kalgan mezgiliňizde jaratkan Allah sana çeksiz şükürler bolsun. Meni adam kılıp jaratып koygonuňa, akıldı, imanlı kılıp jaratып koygonuňa çeksiz şükürler bolsun. Deşiňiz bar sizdin dagı. Iki gözüňizdi alıp görüň. Murduňuzdu, oğuz, başka kulak müçöleriňizdi. Egerde iki gözüňizdin ordunda murun bolup kalsaçı iki. Je murundun orduna bir göz bolup kalsaçı. Je iki kulak tödö adamın çokusunda bolup kalsa başında kantmek. Allah jaratkan nersenin bardygy çeberçilik menen jaraldy. Bol al-ihsan dep atalat. فَلْيَكُنْ شِعَارُنَا. Ova. Bizdin bul jaşoodogu bir gana devizimiz Allah çeberçilik menen jaratkanday, Allah bizge çeber mamile jasaganday, men da jaşoomda çeber mamile jasaşım kerek degen deviz menen jasaşыбыз kerek. Allah Zumar suresinin 23. ayatında mınday ayat düşürdü. Manileri bir-birine uykaş, kayra kaytalanıp dura turgan sözdürdü Allah Taala kitep türünde düşürdü. Andan Allah'tan korkondordun deneleri titirip, anan Allah'ın atın atoo üçün yürekleri eljirip jumşarıp ketet.
Ал Аллах Тааланын туура жолу. Аны менен Аллах каалаганын өзүнүн туура жолуна багыттайт. Аллах эгерде кимди өз жолунан азгырып адаштырып койсо, аны туура жолго багыттоочу эч бир жардамчы табылбайт деген маани аят түшүрдү. Кандай гана жетик, кандай гана маанилүү сөздөр. Ошондой чебер Аллах, чебер жолго жумшай турган чебер мыкты көркөм кооз сулуу сөздөрүн түшүрдү. Ал-ихсан фил ибада. Чеберчилик деп атабыз жанатан бери. Же мыкты, же тактык деп жатабыз. Эми ибадаттагы чеберчилик. Я Аллах, кантип ибадатта да чеберчилик болот дешибиз мүмкүн. Чеберчилик менен ибадаттын кандай мамилеси бар эле дешиңиз да мүмкүн сиз угуп отуруп. Ооба. Чеберчилик ал албетте ибадатка зарыл. Чеберчилик ал бир күзгү сыяктуу. Ибадат ага көрүнүп жасанган адам сыяктуу. Качан гана чеберчилик ибадат менен эриш аркак болмоюнча, ибадат Аллах Таалага бир да кооз сүйкүмдүү болуп көрүнбөйт. Кантип? Ибадаттарымды кантип чебер кылышым керек? Кантип? Кана? Кантип деп көп суроолор болушу мүмкүн. Буга мен мынтип жооп берет элем. Хазрат Умар ибн ал-Хаттаб радияллаху таала ан мынтип риваят кылат. Биз Мадина Мунавварада пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айланасында пайгамбардын сөзүнө кулак төшөп отурат элек. Бизге пайгамбар ислам, ыйман жөнүндө жакшы сөздөр сүйлөп отурду. Кокустан анча алыс эмес жерден аябай кара чачтуу, сыртына кийген кийими аябай апапак болгон, анча эле алыс эмес жерден келген бир киши, бир караан көрүндү. Акырын басып келип, отурган топту жиреп өтүп, пайгамбардын так маңдайына келип, чөк түшүп пайгамбарга жакын отурду дагы биринчи эле сураган сөзү: "Ахбирни анил ислам". Эй Аллахнын элчиси, мага ислам жөнүндө түшүнүк бериңчи деди. Пайгамбар токтолбостон: "Ал-ислам, ислам деген ан ташхада ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах". Ислам деген бир Аллахтан башка илахдар жок, Мухаммад анын элчиси деп намаз окушуңуз керек, орозо тутушуңуз керек, бир жылда бир ай зекет беришиңиз керек, хажга барашыңыз керек, күчүңүз жетсе деп эсептеп айтып берди. Муну уккандан кийин сураган киши: "Садакта, туура айтасыз" деди. Биз таң калдык. Сурайт да анын артынан билген адамдай туура айтасыз деп бекемдеп турду. Экинчи берген суроосу: "Ахбирни анил иман". Эй Аллахнын элчиси, иман жөнүндө түшүнүк бериңчи, мен түшүнбөй атам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага токтолбостон: "Ал-иман, иман деген ал Аллах Тааланын бир жана бар экенине, периштелерине, китептерине, элчилерине, ахирет күнүнө жана жакшылык жамандык Аллахтан болоруна, өлгөндөн кийин тирүүлүгү чын жүрөктөн ишенүү бул имандын жети түркүгү" деди. Үчүн бул суроону укканда "Садакта, туура айтасыз" деди. Биз дагы таң калдык. Сурайт да билбеген адам болуп, уккандан кийин билгенде адам болуп, туура айтасыз деп кайра тастап бекемдеп жатты. Үчүнчү берген суроосу: "Ахбирни анил ихсан". Ихсан мага чеберчиликтен, тактыктан түшүнүк бериңчи деди. Пайгамбар: "Ал-ихсан ан та'будаллаха кааннака тарах, фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак". Чеберчилик же болбосо ал-ихсан деген ал Аллахка ибадат кылышыңыз керек, сиз Аллахты көрүп тургандай болуп, сиз Аллахты көрүп тургандай коркуп, чеберчилик менен ибадат кылышыңыз керек. Эгер сиз Аллахты көрбөсөңүз дагы, анткени Аллах сизди көрүп турат, деди пайгамбар. Дагы башка суроолорду берип, анан акырын пайгамбар менен коштошуп жылып кетти. Суроо бергендин ким экенин тааныдыңарбы деди. Биз: "Жок, Расулуллах, сиз билесиз да, биз билбедик". Пайгамбар айтты: "Бул Жабраил, силерге диниңерди үйрөтүш үчүн келди эле" деген. Демек ошондук ал-ихсан бул иткан, ибадатты чеберчилик менен жасоо. Кантип? Ар бир жасаган ишибизди Аллах көрүп турат, Аллах билип турат, Аллах мени жоктоп турат, Аллах бардык ишимден кабардар деп жашаш жана жасаш ал ибадаттагы чеберчилик деп аталат.
Бұл ибадаттағы чеберчилик. Ал эми ал-ихсан илал валидайни. Эми ата энеге кызмат кылуудагы же ата энеге жакшы мамиле кылуудагы чеберчилик. Аллах Исра сүрөсүнүн 23-аятында А'уду биллахи самиил алим минеш шайтанир ражим. Ва бил валидайни ихсана. Ата энеңе өттө көркөм чеберчилик менен мамиле жаса дейт Аллах. Кантип? Барууга кудуретиңиз жетеби, алыста болсо дагы? Мүмкүнчүлүк барбы? Анда ата энеңизге барып кабар алың. Жок, анда мүмкүнчүлүк жокпу? Анда кат жазып кабар алың, жазып. Жок, анда да мүмкүнчүлүгүңүз жокпу? Биз 21-кылымда жашап жатабыз. Телефон бар, чалып кабар алың. Барабыз. Ата энебизди зыярат кылабыз. Таттуу-маттуу алып алабыз. Алар каалаган кийим-кечени алып бара алабыз. 10-15 жылда 1-2 килограмм таттуу алып барып, 1-2 жупуну кийим-кече алып барып туруп, тоону томкоруп, ойду омкоруп келгенсип, мактанып, ата энебиз астында бутубузду сунуп, жамбаштап, чалканча үнүбүздү бийик көтөрөбүз. Бул деген ал чебер мамиле эмес, ал текебердик. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир киши келди, Меккеде жашап жүргөндө. Я Расулаллах, мага рухсат бериң. Мен сиз менен бүгүн ушу кол алышып уадалашканы келдим. Сиз менен кошо Меккадан Мадинага көчөйүн. Сиз менен мушриктерге каршы ислам динин коргош үчүн күрөшкө чыгайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: ата энең барбы? Ооба, экөө тең тирүү деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: анда кайт. Кайткында фа ахсин илейхима. Кайткындагы бар деди. Экөөнү мамилеңди өтө чеберлик менен жасагын, сен Маккадан Мадинага баргандагы жана мушриктерге ислам динин коргоп күрөшкөндөгү соопту экөөнө чебер мамиле жасооң менен таба аласың деген. Мына ата энеге көркөм, кооз, мыкты чебер мамиле жасоо ал жихадтын, күрөштүн Маккадан Мадинага дин үчүн жер которгондогу сооптун өзүнө татыйт. Макул. Бул ата энеге көркөм чебер мамиле жасоодогу кыска жана нуска түшүнүк болду. Эми ал-ихсан илал банат. Кыздарга, өзүңүздүн кара чечекей кыздарыңызга, эже карындашыңызга чебер мамиле жасоо. Ал жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: "Ма мин ражулин тудрик лаху бинтан ау ухтан." Кайсы бир кишинин эки кызы болсо, же эки карындашы, же эки эжеси, же бир эжеси бир карындашы болсо, фа юхсин илейхима. Экөөнү аябай жакшы чебер мамиле жасаса, экөөнү окутса, адал жолу менен тамактандырса, кийинтсе, анан аны өзүнүн ордуна тапшырса, турмушка берсе. Илля адхалатахул жанна. Кыяматта ошол эки кызы чебер мамиле жасаган атасы менен апасын бейишке киргизет. Субханаллах. Чебер мамиленин мөмөсү бейиш болуп атат. Алар ушуну угуп туруп, жалаң үйүндө эркек балдар болуп, бир да кызы жок ата энелер: "Аттең, кызым болгондо жакшы болмок экен да" дешиңиз мүмкүн. Эки кыз деп атат, бир эле кызыбыз бар да деп бир аз көңүлүңүз чөгүп калышы да мүмкүн. Жок, албетте эки кыз эмес. Аллахтан сураң, уул перзенти берген, Аллах албетте кыз перзенти берет. Мейли бир кызыңыз болсун, ага да жакшы мамиле кылың. Жок, сизде таптакыр кыз перзентиңиз эмес, жалаң эркек балдарыңыз болсо, анда сиздин эжеңиз, карындашыңыз бар. Алар да болбосо, дегеле аял заты бар. Аларга да жакшы мамиле жасаң, сөз түрдө кыяматта Аллах сизди ошолорго жасаган чебер мамилеңиздин артынан Аллах сөз түрдө бейишке киргизет.
kızlarga çeber mamile jasooну kimden үйрөнсек болот? Albatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün үйүндө turganda kızı Fatima enemiz eşikten kirip kelse Peygamber ordunan daroo ırgıp durup eşik tarapka şaşıla barıp gel kızım Fatima gelçi sadagan keteyin gelçi aylanayın dep beşinesinden öpüp kolundan жетелеп özünün janına oturguzup alıp emne jumuş menen geldin aytçı sadagan keteyin dep болгон muhtaçdığın daroo бүтүрүп бергенге аракет кылчу. Бирок bir günü Fatima enemiz Allah Taala'nın buyruğu menen Hazrat Ali'ge turmuşka çıkkandan keyin albatta Hazrat Ali'nin үйүндө жашаш керек эле. Алардын үйү Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in үйүнөн biraz alısırakta olup kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızının alısta yaşaganına aybay jüregi orup, kızın körpögü alganına aybay kıcalat bolup жүрдü. Bir gün Peygamber sahabaların içinden bir sahabanın үйүнө akırındık menen geldi dağı anı menen salamdaşıp, esen soğuluğun sara bütkөндөн keyin Fatima kızım biraz үйümden alыстап kalganına aybay көңүлүн çöküp turat. Sizdin menin meçitime jakın jerde jaygaşkan үйүңүz бар. Эгер макул болсоңуз ошону мага сатсаңыз, мен Фатима кызымды ошол жерге алып келип жайгаштырып койсом. Сахаба: "Я Расулаллах, мен кантип сизге үйдү сатам? Кантип сизге үйдү сатам? Мен өзүм дагы, үйүм дагы Аллах жолунда садага. Алыңыз, алыңыз. Сизден үй айлансын. Ата-энем сизге садага болуп кетсин." Чебер мамиленин аркасынан чебер жооп кайтарып жаткан сахабага жол болсун. Мына Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne kulağınızdı. Daha көңүңүздү бурам. La utiqu firaqaha. Kızım alısta yaşap kalganına жашоом biraz karаңгылап кетип баратат. Şu tez görüp tursam жакшы болор эле деп kızına жакшы мамиле кылуудагы чеберчилик. Андыктан урматтуу жамаат, апаңыз бар, эжеңиз, карындашыңыз, аялыңыз бар, жана башка тууган уругуңуз бар, кыздарыңыз бар. Жакшы аларга жакшы чеберчилик менен мамиле жасоо ал Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din мүнөзү. Ал эми бүгүнкү 21-кылымдагы аял затына кантип чеберчилик менен мамиле жасоо керек? Албетте, алардын акылына, баамына, илимине жараша мамиле жасоо ал чеберчилик жасоо. Демек, 21-кылым ал илим, билимдин, техниканын өнүккөн мезгили. Керегем сагайтам, келиним сен ук. Угум сагайтам, уулум сен ук дегендеги Кыргыз элинде өтө сөз баккан, сөзгө чечен, акылман даанышмандар өткөн. Бирди айтып, экинчисин исламга чакыра турган. Же болбосо рубба хал афсах мин мақал деген сөздү колдонуп, сырткы басыш турушубуздан аларды исламга чакыра турган чебер мамиле жасаганыбыз оң. Анткени биз бүгүн ичин сүйлөсөк, азыркы 21-кылымдын аял заты анын сыртын өз эле түшүнүп ала турган чекке келип калды. Дегеле бул дүйнөдөгү жашообуз жана башка иштерди жасообуз чеберчилик менен болуусу ал ислам диндеги мүнөздөрдүн бирден бир өзөгү, данеги жана маңызы жана эң терең кеткен тамыры. Анын үстүндөгү аябай даамдуу жана таттуу мөмөсү албетте бакыт жашоо болот. Сөзүмдүн аягында дагы бир жолу ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.